Gak bisa guys, habis menorong-norong. Iya, main. Inilah kondisinya jalan Honda Pak Cabi Sorong. Oke guys, pelan-pelan saja ya. Nah, Sorong Honda. Jangan terganggu menonton guys, biar layarnya goyang-goyang, maklum ya. Oke guys, inilah kondisi jalan di Teluk Kembiak guys, goyang-goyang. Oke guys, kita berhenti aja guys. Sampai juga guys. Makasih guys.